Ese koko General Christian Tsiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo chef d'état major yaba yaritabye Imana aho afungiwe muri gereza? Ni bimwe mu bikomeje kugenda byibazwaho ndetse binavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haribazwa iherezo ry'aba bajenerali bafunzwe, bivugwa ko bagikomeje gukorwaho iperereza, ariko uwitwa Sylvain Ekenge Bomusa, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yemeje ko abajenerali benshi bamaze amezi bafunzwe bagikorwaho iperereza kandi ko bameze neza. Gusa yemeza ko hari ba generali babiri bamaze kwitaba Imana ndetse ngo imirambo yabo yamaze gushyikirizwa umuryango wabo. Hanyuma rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangaza ko abofisiye benshi barimo abajenerali bamaze amezi bafunzwe kugeza ubu ngo bagikorwaho iperereza ryimbitse bitewe n'uko bakurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo rero byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa ikiganiro aha abanyamakuru ku munsi w'ejo tariki 22 Ugushyingo 2025 kibandaga mu bibazo birebana n'umutekano w'igihugu. Ese koko General Christian Tsiwewe Songesa, uyu nguyu yari chef d'état major ndetse yabaye n'umujyanama wa perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi mu by'umutekano, nawe yaba ari mu bitabye Imana nk'uko amakuru yanda akomeza kugira bivuga. General Major Sylvain Ekenge yagize ati ni ukuri ko hari abajenerali benshi cyane n'abandi baofisiye ba FARDC bari kubazwa, ariko bari kubazwa ku bikorwa bikomeye cyane bafungirwa bijyanye n'umutekano w'igihugu igihe bamaze bafunzwe gikurikije amategeko. Ati bisabwa n'ubushinjacyaha kuko bukeneye gukora iperereza ryimbitse. Bivuga ko rero aba bajenerali bose ndetse n'abofisiye bakuru cyane bafunzwe bakurikiranwa umugambi wo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho ndetse no gushaka gukora kudeta cyangwa se ihirika ry'ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi. Perezida wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Kongo yitwa Paul Nsapu yatangaje ko ari gukorwa iperereza ryimbitse ku byaha aba basirikare bakurikiranywe mu gihe bategereje kugezwa mu rukiko. Paul Nsapu yasobanuye ko hashize iminsi havugwa amakuru y'uko bamwe muri aba basirikare bapfuye abandi bakaba barembye, gusa ngo sibyo kuko ubuzima bwabo bumeze neza kandi banemererwa kureba imikino. Ati twanaraganiriye, ati ubuzima bwabo bumeze neza, ati abaganga barabasura, bamwe bafite ibibazo by'ubuzima byoroheje, ati baranakina, ati bose barishimye kubera ko ubwo Leopard ni ukuvuga ikipe y'igihugu ya Congo yatsinze bose, ati bakurikiye umukino wayo na Nigeria, ati barishimye rero bikomeye, ati basimbukiye mu kirere kubera ibyishimo. Perezida w'umuryango Fondation Bill Clinton pour la Paix Emmanuel Adukole tariki ya 19 Ugushyingo yatangaje ko gereza ya gisirikare ya Ndolo ifungiyemo abajenerali 21 barimo babiri bakatiwe. Yasobanuye ko hari babiri bapfuye, imirambo ishyikirizwa imiryango yabo. Mu bajenerali bafunzwe rero harimo General Christian Tsiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC n'umujyanama wa perezida Felix Tshisekedi mu by'umutekano, General Frank Ntumba wahoze ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu cya Congo, na Brigadier General Benjamin Katende Batubadila wahoze ashinzwe ubutasi mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru Garde Républicaine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Christian Tsiwewe Songesa wahoze ari chef d'état major ndetse akaba yarabaye umujyanama wa perezida Felix Tshisekedi byakomeje kugira yiswa ko nawe ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Hanyuma umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yashimiye perezida Paul Kagame umuhate akomeje gushyira mu gushyigikira gahunda z'amahoro zigamije gufasha akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Tariki 21 Ugushyingo 2025 Sheikh Tamim yasoje uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda rwari rugamije kongera imbaraga bufatanye buri hagati y'ibihugu byombi atakomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Emir wa Qatar yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko yagiranye ikiganiro cyagutse kandi cyiza na perezida w'u Rwanda Paul Kagame kijyanye no kurebera hamwe amahirwe yo kwagurira ubufatanye. Yakomeje kandi ashimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ati Qatar n'u Rwanda bihujwe n'umubano ukomeye ugenda ukura kandi utera imbere byihuse, atugana ku rwego rutanga icyizere rw'ubufatanye. Inyungu ziriho ndashima umuhate wa nyakubahwa perezida Paul Kagame mu gushyigikira gahunda z'amahoro mu karere igihugu cye giherereyemo. Kuva muri Werurwe 2025 ubwo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahurizaga perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma ya Qatar igira uruhare rukomeye cyane mu gukemura amakimbirane yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Guverinoma ya Qatar kandi ihuriza leta ya RDC n'ihuriro rya FC23 mu biganiro bigamije gukemura impamvu muzi z'amakimbirane ari hagati y'abanyekongo, ikanashyigikira ibiganiro by'amahoro Washington bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame n'abandi bayobozi bo mu Rwanda
bagaragaje kenshi ko iki gihugu cyifuza ko akarere kagira amahoro arambye kugira ngo rero gatere imbere kandi ko leta izashyigikira gahunda zose zigamije gukemura ibibazo bicyugarije. Uretse kuba u Rwanda rwitabira ibiganiro bya Washington runashyigikira ibihuriza AFC 23 na leta ya RDC Doha rufatanyije n'ibindi bihugu birimo Amerika, hanyuma Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru KNA byo muri Qatar, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Macron nawe yashimye uruhare rwa leta ya Qatar ikomeje kugira mu gukemura amakimbirane yo hirya no hino ku isi. Laurent Macron yagize ati mu rwego rwa politiki leta ya Qatar n'umufatanyabikorwa wizewe, ati ku mahoro n'umutekano duha agaciro uruhare Qatar iri kugira mu buhuza ku bibazo mpuzamahanga bikomeye birimo n'icyo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame yashimye ubufatanye bukomeye bw'u Rwanda na Qatar bwashimangiwe n'uruzinduko rwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, agaragaza ko umubano mwiza ibihugu bifitanye utuma bikomeza gukorana neza. Yagize ati u Rwanda rushima cyane ubufatanye bukomeye buri hagati ya leta ya Qatar n'ubucuti bwihariye bukomeje kuyobora ubufatanye, tuzubakira ku byagezweho muri uruzinduko dushyira imbere by'ingenzi duhuriyeho ku bw'inyungu z'ibihugu byacu n'abaturage bacu. Laurent Macron yasobanuye ko guverinoma z'ibihugu byombi zifatanya mu nzego z'ingenzi zirimo ikoranabuhanga no guhanga ibishya, uburezi, ingufu ndetse n'ubuhinzi. Guverinoma ya Qatar ifatanya n'u Rwanda kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera, bitezwe ko kizuzura muri 2027 gitwaye miliyari 1,300,000 z'amadolari Amerika. Ni ubufatanye bushingiye ku masezerano impande zombi zagiranye muri 2019. Guverinoma ya Qatar kandi itera inkunga umushinga wa Zero Out of School wo gusubiza mu mashuri abana bose batakiga, watangijwe na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda MINEDUC n'umuyobozi wa EAA Foundation wo muri Qatar muri 2023. Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko binyuze muri mushinga biteganyijwe ko myaka igera kuri 5 uzamara abana b'Abanyarwanda bagera ku 177 bazasubizwa ku ishuri. Laurent Macron yashimye guverinoma ya Qatar kubwo gutera inkunga uyu mushinga wo gusubiza abana ku ishuri, agaragaza ko ishoramari riri gukora mu Rwanda rishimangira umubano utanga umusaruro hagati y'impande zombi. Mu rwego rw'uburezi kandi Laurent Macron yasobanuye ko hari abanyeshuri b'Abanyarwanda biga muri Qatar kandi ko u Rwanda rwifuza ko hajyayo benshi bakajya guha ubumenyi bazifashisha mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Dufite abanyeshuri b'Abanyarwanda bari kwiga muri Qatar kandi twifuza ko abandi benshi bajyayo. Ibi nabyo biri muri gahunda yacu yo guteza imbere ubukungu bwacu. Muri uruzinduko Perezida Paul Kagame yajyanye Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mu rwuri rw'inka ziherereye mu Kibugabuga mu karere ka Bugesera. Umukuru w'igihugu yagabiye mbere wa Qatar inka z'inyambo n'ikimenyetso cy'ubushuti ndetse n'ubwubahane ku mpande zombi. Hanyuma rero reka mbabwire ko ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence ry'umunyemari Elon Musk rizwi nka Grok nuye rero bitandukanye yabwiye abayikoresha ko Elon Musk ari umunyabwenge ndetse akomeye kurusha abandi bantu bose ku isi. Ibyo byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, nubwo nyuma y'ibisubizo Grok yavuzemo ibyo byose byarasibwe kuri urwo rubuga. Kuri uyu wa kane urubuga rwa X rwatangajweho ingero nyinshi cyane za Grok iri gushimagiza Elon Musk imwita rudasumbwa, bivuga ko afite umubiri woroshye kandi w'intarumikwa ndetse ikamugaragaza nk'ufite ubwenge buhambaye. Hari naho rero yavugaga ko Musk yabasha gutsinda Mike Tyson mu mukino w'iteramakofi, ikamushyira hejuru ya Leonardo da Vinci, ikamuvuga ko asetsa kurusha Jeffrey Seinfeld. Elon Musk ubwo yifashishije X kwa kane yavuze ko Grok yashutswe n'abayikoresha nabi bigatuma ivuga ibyo yamushimagije bidafite ishingiro. Mu ijoro ryo kwa kane bimwe mu bisubizo bya Grok byari byamaze gusibwa ndetse chatbot itangira gutanga ibisubizo byiyoroshya. Nyuma y'iri tangazo rya Elon Musk, Grok yatanze igisubizo cyuje ubushishozi imushyira mu bantu 10 bakomeye kurusha abandi aho kumugira uwa mbere nk'uko Washington Post yabitangaje kwa gatanu. Abakoresha benshi bari bamaze rero iminsi bagaragaza ko Grok ikunze kugaragaza ibitekerezo bisa n'ibya Elon Musk ku byerekeye politike, bituma rero habaye impungenge ku kurobanura ibizima. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa hirya no hino. Mbashimire mbifuriza gukomeza kugira